Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa December ni somni le pahni ania tuntuma hian tual thatu ain puan thu te Japana thiam lo chantir khai hlum anni chungchang te Hrileng chungchang te le tuiliana wanga har satna tok chungchang te tin Haitia Christian missionary misualina anruk bo maktak maya pathian ruaina changa antlan chu adan te kan ngai thla ho don ani anupui atha thu police ma ain puang salem khuwa niangai hlun chiang kumsomli pariat thi na chungchanga apasal vi thang ro siam kumsom thum pani mi chuan anupui hi kut athak nge yani thi police ta ma apuang vi thang ro siaman champhai police ta hna asoidan chuan zirtop ni tlai khan annu pa in zu an ina anupui niangai hlun chiang hian thik thu awangin kut thak masa in thingfa kin alua awwa a thingfa khi lak sakin anupui hi kut athak zui ve tanghal mai ni in asoi hetia kut anin thak awang hian niangai hlun chiang hi an ina holovin afate ina ariaka inrin ni jing khan district hospital champhai panpui tum ani lain apasalin kut athak na hliam tuar lo hian aboral ta ani vi thang ro siam hi champhai police ta chuan manin tual tha thu buai siam sak ania thotan ni khan district court a hruai ani nu in zela khungha lani Japan sarkar chuan December ni somni pakhat sang ni somni pakhat khan thiam lo chantir to mitang pathum te chu akhai hluma hei hi kum sang ni som pakon nuwa he khrem na dan amman le na ma saberani Japan hi developed country jinga thiam lo chantir te ti hlum theina dan lamang ram tlem te jinga mi ania ram rang le rights group lamin soisel na sa hlema se an ram mi puita chuan he dan hi an la thlop hle thung thi tura rem na pe khi mi za chuang an la omeka khai hlum an ni tlang pui thin heng an khai hlum pathum te jinga pakhat hi kumsom ruk le pangami yasutaka fujishiro ania kumsang ni palia chemle tu bo ne na ani kumsom riat mi le midang paruk thatu ani ba ka hian tomo ki takan ne zawa kumsom nga pali kumsang ni pathuma arcade game parlara thok mi pani thatu le athurual pui kumsom li le palimi mitsunori onagawa ta chu khai hlum anni bok Omicron kai India mi zani antling le ta COVID-19 chi thar dar chak tak mai Omicron chu India po akai mi zani antling ta ti Union Health Ministry chuan tho le ni khana puang India a hrikai mu to zinga mi somsari pasari ero dam to le ramdanga thon chu anni thungti ministry chuan a soi Maharashtra le Delhi chu variant thar kai mu tamber to nani in mi somnga pali anom to a Telangana a mi somni Karnataka a mi som pakwa Rajasthan a som pariat Kerala a som pangale Gujarat a som pali ten andot tani ministry in COVID-19 a chin chiana athar bera chuan darkar somni pali liamta chung khan India hian hrikai mi sanga zathum somni paruk chu mu bel le annia ni zanga somriat pakhat nuwa ahniam le ber trumani India hian hrikai mi vaibel chathum le point pali pariat chuang anom to a heng zinga hian en kol lai mi sing sari sangkua somkua pasari chau anom to thung ani ni zanga somsari pali nuwa antlem le lai ber ani bok darkar somni pali liamta chung khan hripuya wangin mi zali somnga pathum anthile boka mi noili le point pasari pariat chuangin anthi pui to ani Omicron strain hi ama ami te aya in kai also ka ngai ania mu ani atangin mi atiral khel hle a India bi ka phei chuan Hrileng tho ni na nasatak damdoi in le damdoi in dai lo na nasatak mitam takin antor angkha athen le ang ti launa alian hle ani Delhi khopui tho ni na tuar na ber jinga mi chuan pathian ni khan hrikai mi za pasari an nei bela tharuk zat nuwa mi za an kai vele voi khatna ania disaster management authority po an thu khom ngal chung chung ani an thut khom zo hian chief minister Arvind Kejriwal chuan
mi pui te chu GI lo tur le hrileng dar zel turatan sarkarin ruah manna engkim asiam ti asoya hrikai mu an tlema tang khan mitam takin an hmai tuamna an hlip ti chief minister chuan asoya mitin covid-19 laka himna tura dan zom atul le thua soibok World Health Organization chuan Omicron variant thar dar mek wangin mi pui te chu hun puilaya ruam manna an lo siam to te chu thul turin angen pun khom na thul hi nun na hlo a ina thazok ti in thutluk na har satak an siam atul don ti WHO ho tu Dr. Tedros Adhanom chuan asoi ruam manna kan lo siam to te chu ti khotla emo thul mai emo angai ani ati Omicron variant kai hi United States an mu chuak tam berto COVID-19 kai mu chua tharzinga za asom sari pathum chu Omicron variant kai an nia an zinga pakhatin athi pui to bok Dr. Tedros chuan Delta variant ain adar chak zok ti fin fiana po an nei to thule vaccine la to baka hrikai to te po in an kai le ti asoi ram thahnem tak chuan Omicron variant dar awangin kwa khirnak hau zok an kalpui mek to a Tedros chuan kumsang ni somni pani kumlai holvela khovela mi pui za asom sari in vaccine dose kima anlak nuwa chuan hrileng hi atop mai thei arin thuwa soi hemirwal hian kumsang ni som pakwa a hrileng ron in tanna China chuan data le information rin tlak tak anti chua abei sei thuwa soi boka her hilo chua dan dik tak kan riat ma chuan kan zon chun zom selangai hun lo la thleng tura thazo ka kan ti theina turin kan thil ton mek atang hian kan in zirangai ani ti in Tedros chuan asoi heti lai hian WHO chief scientist Soumya Swaminathan chuan thotan ni khan variant masate ain Omicron hian taksa ngong anei na lo zok ti an soi chu thil a thlak tak ani ti soin hrikai an punzela wangin kan health system te point har satna lian tak an tok le don ani ati missionary som pani hai tia ru bo te chuan an ma ni rubo tu te tlan chu san thein him takin an om ti in US a in bun missionary tir tu ko hran te chuan an soi missionary te hian zana rubo tu te hi tlan chu sanin RC chu nimpik taka an kalna navigation atan an mang ti in ko hran thu puang tu chuan a soi Christian Aid Ministry te chuan heng missionary October thla a an ru bo te hi an vain him taka anom thuan puang boka heng missionary ru bo tu geng te hian pakhat zel tlannan US dollar million khat an phu tani ru bo an ni lai khan missionary le an chung te som pasari lai an nia nu cham chomna in an tlo holam ru bo ni in an zinga panga chu chua zalenin anom thung hun rem chang nia an hriat lai takin kongka hongin an khar zui le a ngoi renga an kalna tur an than sa zo in ruk bo an ni na mun an chu san the ani ti in ko hran thu puang tu Weston Sowal tar chuan Ohio a news conference anei na asoi rubo tu ga tam takte pumpel thein amma a an mu to tlang lampanin ar sirual te chu gaita mangin an pan ani ti ina soibok missionary ru bo zinga hian nu pa thasom mi nau te le nau pang kum som pali le kum som panga te po antela puitling mi pa pali le meichia pani antel bok thing mun le nimpik tak tak le rual rem lo zet zet an pal tlang ani ti in so wal tar chuara soibok an tlan chu lain an zinga nau pang te po ngoi rengin an oma nau te po hling ten achun lo nan korin an tuam ni in a soiboka darkar ni chuang geng territoria an om nuwa khofing cha dona mi pakhat phone nei an ton thuan soya anin thu nei tu te a hril zuita ani missionary te hi Florida a US Coast Guard flight manga phur ngal ni in an zawain him takin an chung tenen anin muto bok geng te hian chole tui in tur thiang lim an pek thu soin now sen ei tur po in baby formula an pe boka ma se in sil faina na an tui pek te ero thiang lim lo thungin missionary thren khat te chuan thosi se na awangin vun pan an nei bok missionary te chuan tum tam tak
gang leader nena huai sen takin pathian chungchang hrilin gang member an ni chunjom rang chuan pathianin an laka hremna alek ko tur thuan hrilani ti in so walter chuan a soya hren an ni lai po in dar kar som ni pali chung tong trai a hun an man reng thu a soi bok ani super typhoon rain Philippines an waya wanga nun na chan mi zathum som sari panga ayatlem lo an om ti in Philippines police ta chuan an soya he thlipui hian dar kar khata kilometer za som ko panga zeta chakin Philippines chim chak lam thliar kar an waya ni mi zanga chuang in hliam tuarin mi som nga paruk te chu an chin hriat lovin an om mek ni in local police ta chuan an soya rescue team ta chuan thlipui sul nu chu turu tak ani thu an soibok engtiang chi in nge chiat na athlen ti te chu hriat fia thei alani lova a chan chu thlipui nuai nat na ber te chu biak po thei an lani ri lo wangani thlipui na kentel ruwa na satak mai awangin leimin le tuilian te chu har satna na satak thlen tu ani bok mun tam taka powara om lova biak po thei ani lova tui thiang hlim an ta cham bok ti in Philippines Red Cross Richard Gordon chu ana soya mun than khat chu World War II laya bom sul nu ni om tak angte po in a omani ti ina soibok International Federation of Red Cross le Red Crescent Society te chuan tranpuina le chom dol nan $1 million som ni pani an dil nga lani Red Cross emergency team te chuan coastal area a chiat na top atheng anti ti in Gordon chu ana soya chen na in damdo in school le community building te chu po thler angin a omani ti ina soibok volunteer te chuan mi pui engkim chan te hna chom dol na om thei ang an pe ti ina soibok Philippines sarkar chuan sipai coast guard le fire personnel te chu thlipuin anwaina sat ber na hmuna hian chom dol na le chan chhuwa na kalpui turin atir lut ngala military aircraft le naval vessel ten tranpuina an phurlut bok Philippines President Rodrigo chuan van sanga tangin thlipui ti chiat en fi ana nein Siargao Dinagat le Mindanao Island ta chu thlipui tuar na sa zualte anni Dingat Island Governor Arlene Beck o chuan an region chu typhoonin leihula anuai niam vek ti ina soya lo nei tu tele sanghaman tu te lo le long te chu phin darin na omani ti ina soya chen na in kan chana kan in chung le bang te chu len darin na oma cho le tui kan tla chambok ti in Facebook post asiama asoi Philippines sian kumtinin typhoon le thlipui na zual som ni ama chonji angangai ania July le October in kar chungin atong bersina tuna typhoon hi achet lai thung ani scientist te chuan khovel temperature sang zel mi hringin asiam te chuan typhoon te chu la om zual zokin asiamani anti Malaysia ramin kumtam tak nuat tuilian antor na sat ber tum thleng meka thi pung zelin mi song pali velan thing to a mi sang telin chen na in an nei lo phari bok kar to pa ni thum chung zet ruwa asur nuwa state pariat chu tuilianin ati buai meka kuale khopui tam tak tuin achi mani sarkar achet chaklo awang le achet har awangin dem na thoma ring tran hle a mitam tak chin riat lovin an la meka hei hian thizat ati pung hluayang ti lau thon na po na satak kaom tho tran ni khan mi singa le sang khat vel an ina tangin mun hima son chua an nia atam ber hi kho chaklam tui pui kam atuar na ber state ni mek pe hangami te anni an khopui Kuala Lumpur omna mi hring tam na mun Selangor state po in tuilian hi an tuar na hlebok social media a thalak an the dara chuan Kuala Lumpur nuailam chu tuina chim veka tuntum angreng rengana sa hi kumsang khajakua somsari pakhata tuilian rap thak tak an tor nuwa an la tong ngai lo thu nei tu te chuan chen na in chu san te hi mun khata an da khoma wangin COVID-19 po in kai dat an pun an hlau hle tho tan nia tang khan ruwa hi azia deuh to a mi then khat phei chu an in chekara an hole to hlom kan hak lai le kan le khapoi mo zual kan fa te birth certificate nen chau kan chuaka
chung ho chau chu kan nei ani ta ti in atuar tu pakhat sajua tu remli chuan a soi then khat chuan an in te chu tlan chia te omna atan an ruam man bok Twitter atanga ka mel riat mi tran pui du tenen ma kan la ho me kan ti in ebip harit chuan tual chung chan chin bu the star a rila an in atang te an chan chuaka kan tho ho na hian tang khang mi jani chuang kan chan chuak to ati Malaysia hian mun then khat hi tuilen mai theina ania abikin November le February in kar an fur hun line an der thong zual tuilian an tor me ka hian mi pui ta chu sarkarin chiat na thleng an ma chon pui dana an lom lo hle maya in rarin na tur ape manglova chan chu na an tho po amuang ni in an soi sarkar noi ni lova ma nia chan chu na thok tu mi pakhat chuan ka thin tirim tu ber chu an chemuang lu tu khi ani tuyalen na sat nu ni thum na tukina po khotlang ta na thok tu te chau an lo thlenga helai muna mi an thi mek lain an long te po an kil khom tran chau ani ti in South China Morning Post ne na asoi tuilian chim chin asan mek lain Selangora an rama political party lian ber pani chuan kumtina an nei thin thut khom an kaltlang pui thawa atuarna berjinga mi klanga tanga eptulam rel khol jinga mi Charles Santiago chuan sarkar chu achet mon baka achak lo hle a mamo turang po an nei lo ti in Twitter lama #kerajaan pembunu killer government ti alar chak hle ani